Ahitukiro mwanyogu tushangira abashuubuzi na bamwe abebembezi ba district ya Ntungamo bashobangirirwe ahabwe kigwererezi ekibabireho twino busasi abo kuba abamwe nimwe tubire ntwiha school fees nambwe ntukumanya abana bita amashomero tukumanye kitorakora Godfrey Karakire omwe abashuubuzi najangwa abirarire roni kandi obwa hati ashobangirirwe tarikumanya cyo kukorasaho mbendire roni ngitiro mukaduka kanje byona byagira bita sente zo zona zafu ebintu bihire mwentinkamana ho mu rugurugire wenanisha aba government yatuyambe ko baburisha umucuna ekitubintu tumunda bintu kiha katara kandi katara kankaka almost kabena nkayambi hangari yona abo kuba tubintu shuburuza hamaburi uteka ho kitoke kiza Kampala uteka ho amahoro gaza kisoro bamwe abebembezi bebembirwa mukuru w'entebe ya katano nabo bashyira hamwanyogu okumuruza abashubuzi then nkito kabebembezi hata no kurebeka ngo twareba akatara kagarka okata egomborra yitojo akatara twashitama nayo yagarka akatara kabekari akatari kamana munongo mugombora Itojo akatayiza abantu bitojo nibaguriza mu munugura umunuguro kwata gukaza kisoro gusaparainga na South Zaire ku DRC kakwata no mu Rwanda sori yarabashubuzi baba bintu bashuburaho ibintu by'amana munonga nore karna highway tureba ngahire kunga tukumanya ko urugire barazigabire gatarho baranwa ba polisi when tuza kugezaho ka district na security team tuje tu meeting abantu tumanye kibireho cyenyene abantu baferwa ibintu byabo asset zasya iminugura ibintu by'abantu tubitino n'amaduka twine byona ibintu bikorwaho mu mugo obwa hati abashubuzi bashobangirirwe ahabo kutinanguza banka zibasa kubakwata ahabo amabanja agibine nuko kushaba bebembezi babo okubahe mukono gasha kwa Simon Ayamba.